Election Commission of India na yathang matung inna ngasidagi koi yimthong pudingda enumeration form yenthokduna Manipur special intensive revision habitare SIR gi thabak se packet pa hauragani habigi paw phongba ma thengna reuza masida koi Manipur su koi SIR pangthokna basem sari then electoral politics SIR asida kari karamba ahongba purakani habani duga SIR gi koi marui ba singse kari haina koi thamba ya ba ge haba wafum jinsa loshal pa se kamai thami SIR ki matang si lirin mamang su yamai nagre ko kasu hena arubule leite ko dubu masagi simang nang sagi khogi hana gi leidi ba su khoina khod controversy leidi ba illegal immigrant mayam hen leidi ko le mayam ji mase reflect or recall le gaina dum pan madi go menam leiko adu si to bai kana bu dum legani ko adu but kana ba habis ko hajani na once government na mioi ama se illegal immigrant mayam ji masagi se Hana Kanutana, Adum recognize Nadarico, voter ID Bishan, voter Hapson, Lonjan, some doctrine, some doctrine, Mazi, end of the day, Mazumagi right, no Panabi Mazu claim to be able to control Layabuko. Adubu, when I didn't Amaboero, has it like Manipur issues there? Yamna Kugi, tension of the Lena Basis, a Manibuko. Adu Shumata, say to some poor Dagi Mate Mayama, as it Lajana lady. More Dagi Mate Mayama and another lady. Ko Kangpopi atau periphery area dagi mite sama mite isinau pai isinau mayama lanjana da IDP lady intra then cookie gisu ko lanjana lady lore pramani ko adi moi mogi area da lady ba moi mogi lady ba jaga snu lady ba mafam hindu ekhoi tangai phadana adi question channel lady timing si da kamaina madu mafam jana settlement tawdringai da ko kanana karino kamai tawno kam do bono madu gi subsaba inquiry ma tawdringai da ekhoi heta ngasagi special intensive revision number that pangthok pai se hoi tawbi udi government taw gen khala gobdi kesule wana nate adu khoi da yamna contractory oi bai da ko confusing le pora ma lei ri ba adu kana gom khara di kai dawre se thawaina sinma man por mi yawre i ba ko se chusampur gi pai cha chinau ma more gi pai cha chinau ma ni kana gom khara di ai more da hanjar roi da ai chusampur hanjar roi sai da sum voter panjar ga ha bi sum yawri ba ko asu government kai dawre Botel panning bana terkena name change song mulai kasu tawi ani kan adum habis jauh bami kui uri beko adi namfuda forcibly cucampuri celak pun egera mori celak pun egera kangpopi celak pun egera lagi irang sini mereka kanda lana ki mayam jingse mafam humbiya roy mai jaga lain jaga tu buni moi magi capcawa magi tahun tu any documents ko government pi whatever ating tahun ko naik kat tahun mukher lagi beli ko adu na tahu pun nama saya ikut ubah lagi tu na lagi film je ikoi Prajada tum sesi tau ramina mungkin tau orang saya koi kerana ini koi amal le dana koi kariba koi stakeholder team le dana koi JC kan koi tuan le dana koi ya koi JFT ya berapa no koi join kan macam ni adu ki kampus nuna mungkin tau orang jadi koi special intensive revision si koi without NRC magi kan rumah laksu kau budi tau biar orang hai bahor ertra adu issue je amuke tawre hajik mi scenery ba kauna riba hana riba tonai sini loi kok thokan adu no mayam onsa lani tra onsa lani chhauna ni tawna ni adi thoina osagi baukte hajagi bodo koi lila paring se takai hanjang gare ko aduna osagi writer na iwa magi area adri tori thause lila loidri lila loidri lila je makha pan yengi si lirin aduna yengmi nagi si habni ko koi me apuni yengmi nagi si lila loidri ana hajik si lei posak si government nang sagi forcibly tok semana taba kaya jadi na padana convincing am tong nakanda praja singa stakeholders singa marakta yana ba ma ko padana yana budi government haisi kano lirin government haisi kanano praja gi yaifna ba hona ba dugumba sarkar du government haisi bu an praja na yaning da ba pam da ba leiba myam against da nampu sapu sung dona haita ga di adu mungna ba thok ta ro poda yana adu gi mungna ba leitinga mamang da phamin na ga gyanta na tre tra thong leina kanda tahu ya apa sini ya tapi sini selain tahu sih nama tu apa perjalanan itu kan bensin orang tahu bimcang ya buko kalau bimcang ya adu na lepas itu haiba gyan taba phana uba kamu kerana tu phana urani adra adu orang paya apa tu mang tu unda saya kita kan orang kita usenang tu kamu kerana bayi di kare hena kamu kerana cuma kita orang ya baru ya tapi tu demu kontroversi kan ada di leher ni mereka lagi perjalanan itu kita orang ni well lai so ida production ke dorani amanong ching ko de confuse le hele ko adu lenga na pa mi du sini hana yam clear thamma extra hole na pa na pa mi du sini thamma koi production ni thamme dana extra hole na pa mi positive yam clear thamme yo natra ko de pa mi sini lai mi irang ni sini ko lai mari putu irang ni sini sigi mi am no sini ga si to bi no hai bane natra ai tara ga di adu lenga na phare di mi am na pa mi poto ko na to khali na sini
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯟ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯉꯝꯕꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯟꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ